شوية ما تشمع احتياج ديت حتى كما مولد سيار بيسان جبركو مولد بلي هناك مولد هبين وكي مولد ملايبات هي هذه معلومة بريا ولادة پیغمبرنا حتى ولادته حتى تشيبنا پیغمبرنا بحثا ويدكي بحثا خلقية حضرت آدم كي بحثا نسب حضرت پیغمبر دكي ملايبات هي وبحثا پیغمبر مشاهاتي دنيا بحثا ويدكي معلومة مملكت مده دنیو کرداده یعنی کی دوات خوابی که مولید کرده و یا خود کی کلیش عسکری به مولید داده و یا خود کلی نخواش بید بجی اگه کلی مثال بازه سرم نزه باز مولید کرده بجا جبر دی مولید نهاتی نیساندن جیجه زیده نای فهم کرنه دی مولید باتی 4 لغت تبلیغات که نه حتی مولید خوشه کی مثلا فارسی تده هيا عربي تده هيا تركي تده هيا كرمانجي تده هيا جا زعجي نايفهم كرني جا يجي جبيكو منفعت ساخل منفعات جيبين فايدة جيبين ما اف مولد اخوة شو ولدتا بيامبر سلام جويد دست بيكي حتى كو هجرتاوي مثلا بيامبر سلام كنجي ولد يبت شكلي ولد يا شيفاكو ولدي حادثة وشوية جيبين ما هو اخستيا مولد ده جا حاجة كنا بيامبر بچه ناسکرنا ریاویه، ناسکرنا حیاتاویه یا سیراویه. میگه سیرا پیامبر سلام جی مولید دزیده نافهمه. میگه جبر کن حیاتاوی ناز بکن، سیراوی ناز بکن. جبر هم اول مولید دویستانه. مثلا سری ده مرحال دویجد میگه حش خدا گر هندکن پیمنورن ام پیغمبر گری رب عظیم گوت بیجه امتا خوای حلیم حش خدا گر هند بکن دکن پیمنورن سیرتا من پر بخوین پیهرن من بکن هر دم امام و مقتدا هند بن مظهر جبو حبا خدا لو نویسان دیم مولودا سیر داوکو ام ناز بکن خیر البشر جا وقتی که ام حیاتا فمازم ناز بکی معلومه یعنی من نوی دانیا مولید حال بو کی یعنی سیری کی منظومه یعنی هر کس کار بخونه نه کجوی مولید تنه معروف بخونه يعني كتابك حاله نهدي ياسكر نهدي نويساندنه نت عربي ده نت كرمانجي ده معلومه عربي ده جي سيركي وصل منظوم تنا نظم لي وكرمانجي ده جي وصل سيركي منظوم تنا مولد هاجي لبلي مولد بحث ما وشا قلتي حتى دوما پیامبر ولداندنا پیامبر ساندكي اف سيره هنه اف مولد هنه يعني حياتك مثلا شاد ولده حتى كو هجدكي بحثا ويادكي يعني اف مولد السير يعني كتاب كي منظومة سيارة ده يعني هم مرفت كار مولده ده بخونه هم مرفت كارش خورا بخونه جبويكم وحياتك فاسم خشيك فهم بك يعني انتشار مثلا انتشت الشعر به مثلا الناس اللي مروا بخونه زوجاش بيا مروا دشي اما تشت شعر به منظوم به مروا بخونه زوجاش بيا مروا جيناشي وجا فايدة وزح حياة استوصيل تمام مسلمان دكين زاروك مسلمان دكين كوفي مولده بخونه وهم تركي لغات تركي جهات نویساندن تدی کرمانجی بحرف لاطینی جهات نویساندن وهم جه عربي جهات نویساندن مولدی جاست که امزح توصیه تمام مسلمانات کی گنج مسلمانات کی بلاغ مولد بخونن يعني انسان کی عربی خوند بید کارب کی عربی ده بخونه انسان کی نخوند بجی ترکی لاطینی من نویساندیه وجا او کی سیر کیه يعني هم معروف کرا مولد ده بخونه هم معروف کرا خوشخوره و کی کتاب کی سیر بیزت سیره حتی حجته بشکلی که خوشی آدم انسان که بخونه چند جا بخونه وقتش برم که هدی سیارا پیامبر مجی بینا که دائمی فهمایی داد و هم در موزونه معلومه یعنی ادبیات رجف قاقی کی زحمه زنه یعنی حتی ویگا تو کتاب سیر بساط موزون نه نویساندن جبر و
خدا جل جلاله بیاره وجه خو بیاره جوی یعنی پیامبر خدای سب ویج ما راضی به و فایده بده ما رجع قیامت ام هیدانش خدا کو تمام مسلمانا تمام گنج مسلمانا خود مسلمانا یعنی فایده بینه و جوارد به وسیله هدایت